Hello, welcome to Bambatama News. I'm here to update you of what was happening on homecoming namhlanje mhla 18 June 2026. Sikhumbule izolo ukuthi uMkwanyana ugcine ehambile. Namhlanje kumungu nje kakhubhekayi kancane. uMagumede uphakele wonke umuntu iparish njengehlala yenza, kodwa uVusi noMalanga abadli bona. Athi uMagumede dlanini phela iparish. Akhulume uVusi athi sekwaphenduka ithuna nje la ekhaya. Ambuka uSwiss ebese esuvusi athi uVusi Swiss angeke ngikuvumele ukuthi ungitshele ukuthi ngikhulume nini ngingakhulumi nini. Wathi yonke lento emoshakala ekhaya ingenxa yakho. Wathi uSwiss ulalela kuyoba kuhle ukuthi uyinake into oyikhulumayo. Wathi uVusi ini kanti iqiniso liyahlaba yini. Wakhuza bakuthi uMagumede washo khona ukuthi uthela amanzi emhlane wedada. Waqhubeka uVusi wathi wena uqosha umuntu ebese simazi njengoma wethu. Wathi uSwiss umuntu uthagulweni mina. Wathi nje uVusi uzongenzani. Waphuma lapho uVusi ubhakaza isicapha nawe noMalanga nayo buka ngelinye ilihlo uSwiss. Wathi nje nayihlalana nidlo wasukuma wathi ngiyakuzonda ngento enze kuthini. Waphuma naye wabhakaza isicapha lapho uMagumede lokhu ikhuze njalo. Uzothi noShobani bazokhuluma nabazali bakazethu ebese bayasho abazali ukuthi abafuni ngisho ukuqamba amanga ngokwenzekile kuzethu noShobani ubathusile. Waqhubeka kwabuhlungu wani wathi ufuna kwabo umshado bamangazile kodwa babe sebecabangisisa lento. Waqhubeka wathi siyacabangela ukuneseke entweni enifuna ukuyenza. Wathi uzethi ngicela ngibhinela baba. Wathi maki iqiniso zethu. Wathi if ngingabuza uma nobaba kushintshephi. Babe esesho bakazethu ukuthi ukukhuluma iqiniso nje Shobani lesihlezi sicabanga ukuthi uzethu uyogcinela kuwena. Wathi ilokhu nabandawonye since high school. Wabonga bakithi uzethu kumakhe nobaba wakhe ngoShobani babe sethi ngiyabonga abantu abadala. Wathi umakazethu uswela namhlanje kumele kwenziwe izinto ngendlela nangesithunzi ukuze kuzobuya isithunzi sakahlangana nebhenki. Wathi nje ukuphoxeka andikufuni. Bavuma bakithi uzethu noShobani. noShobani nabathi uzotshela abantu bakuba abadala beze bezokwenza izinto ngokusemthethweni. Bajabula abazali bakazethu basho khona ukuthi if kuyilokho abakufunayo angeke bame endleleni yabo. uSwiss usesigodlweni sakhe namhlanje ungene ngeuniform yakhe yasemsebenzini and lo ngiyinyawo. Wabuza ukuthi umthethweni yini enifunayo. Wathi ngasonke isikhathi if kukhona elukudingayo niyangithethisa kodwa kube yinini enangishiya kunandela ekhaya. Wathi uma isipho enangishiya naso sishabalala niyathola. Wathi niyazi bengizi hlalele kamnandi noMkwanyana ngiziphelele impilo emnandi nkosikazi wami ngimnakekela then nina nangilethela lesi siqalekiso sakahlongwane uzethu. Wathi kubuhlungu ngizigithela ngamlela impilo mina mani nobaba. Wathi akaze mina ngikhethe ukuba yithwasa. Washo khona ukuthi akaze ngikhethe ukuba nesipho sokuthi sokusiza abantu mina kodwa inini enangikhethela. Wathi kodwa bokani kunjani namhlanje abafazi bami bobabili bahambile. Wathi uMkwanyana uma indlalifa yami uhambile. Wathi ngisho uVusi ungijikele manje. Washo khona ukuthi noSisi wami omncane nangishiyela ukuthi ngimnakekele naye akasangani ukuthi ngini. Wathi nithuleleni if ngidinga usizo lolu. Amemeza uSisi wahliphiza esigodlweni. Aqhubeka athi ngiyangiyekelela thisha ningiyekelela kanjani thisha. uBrahim ubuze uSisi esho ethaveni kaShwabi ngoba efuna ukuthi uzomphuzisa yena namhlanje kuvele ungene uzethu noMangcobo khona lapho. Avele ngabe sahlala phansi uSwiss ashone khona. Athi uyamvimba uBrahim avele athi sawubona ndodakazi kaZenzo. Athi uyamvimba avele avume uzethu. Athi uyavimba uBrahim washo khona ukuthi akasavimbeki. Usho khona ukuthi unkosikazi wami lo asondele eduze kaZethu afika amtshela ukuthi yazi kade ngilokhu ngibhekana nawe. Washo khona ukuthi ngikubheke ngisho lonke leli dolobha leli. Wathi if ngikufonela ngifaka uvoicemail. Wabuza ukuthi why kumele ngilokhu ngehla nginyonga ngilandelana nomfazi wami. Wathi wayezwaphi nje leyo. Wathi uzethu uSwiss ngicela ungayenzi lento ungalingi. Wathi nje yamukela isimo please ukuthi kuphelile phakathi kwami nawe. Ngiyekele Sisi ngiqhubeke nempilo yami. Wathi uSwiss ulalela wena sisi umfazi wami yangizwa wena umfazi wakugubheka. Washo khona wathi awuthi ngikufundise isintu ngoba ngathi awusazi. Wathi akukho divorce emshadweni owenziwe ngesintu yangizwa. Wathi njengoba ungena ibhosi kaGubheka uyophinde futhi ungcwatshwe ngebhokisi ekhaya yangizwa. Lapho sethule nje uZethu waqhubeka uSisi wathi ukhethe into engakwazi nokulusa izinkomo lezi. Wathi ngobani vele ngoba nakho udokotela yini. Wathi uZethu uyabona leya ndoda indoda engifanele leya Swiss leya ndoda iyakwazi ukungivikela lokhu kokuhlula wena. Wathi leya ndoda angiyishiri namuntu eyami ngedwa.
wathi nje mengina ngizizwa ngisafe wena uhlulekile ungivukela lokho okuhlulayo wena lapho uyabona nje bayaphikisana ngezikhuluma vele athi uSifiso asihambe sikhaya goloza ukuthi sambambe ngenkani kuzobra Mike noShwabe bamsusa eduze kazethu lapho uyagoloza sengiyekele ngithethe unkosikazi wami losihambe sekhaya wena Sifiso ungena kubo kwaShobani lapho udiniwe ungena sekudedela inqindi athi uShobani yini manje athi Sifiso ukwazi ukulwa yini qhubeka uShobani lapho uShobani uyamtshela ukuthi uyangilimaza Sifiso athi Sifiso awunazo yini izandla zokulwa wena athi wena ulala nabafazi babantu ubungazi ukuthi lokho kuzokulimaza njengoba uhlonyuka nje ulala nabafazi babantu uShobani uyancenga lapho uthi awehlisa umoya mfethu athi uShobani Sifiso asihlale phansi sixoxe ngale nto athi Sifiso yini ekumele kuxoxelane bathi nje wena nje ukulala nonkosikazi wami lapho uyamkhuza uShobani ukuthi akayeke lento ayenzayo kwasho khona ukuthi uSifiso ugane unwaba kancane lapho udonsa umbese uShobani emva kwakho waqhamuka nomethoni wakho uthi hayi boSifiso kwenzakalani yeka lento eniyenzayo kwasho khona ukuthi uSifiso akasakhuzeki ayisho uShobani athi uShobani Sifiso ngicela ungasondeli ngoba if usondela ngizokugwaza ngempela hawu wasondela Sifiso ngalenkani yakho wasithela kuwona ummesi wakhala umethoni umemesa Sifiso nangunoShobani nawe uzama ukuvusa uSifiso kwasho khona ukuthi sekubhedile nisebekhala bobabili Sifiso vuka Sifiso bazama ukumvusa bathi Sifiso kwasho ukuthi sekuphelile ngiyabamba la ungakhohlwa ukucela notification bell subscribe nomshumo wakho bye.